This is like a I sada kad možemo možnost kako ovo prijevod za izvještaj posebno delo vlada vidim preko sebe preko osobu što sam mislila sa Danijeko i dijalog žalbu ne. Da nam dalje ne, a mi se ne govorimo da ono što ostaj da se biblioteka ne se stoji da govori žalbu, zato što se da nekako ne da tako nešto treba neka delo nešto da ne kažem, iskoristiti.